Haba phabiang ki benta jong ko khubor ka BJP Meghalaya unit kalapan pahau ye kijing Bynniaw ko bejur halo kijing suki palat jong ko Sorkar Meghalaya Democratic Alliance ban pyntrei kam ye ki skhim beper jong ko Sorkar Pdeng ha ka jela bat klada wa ye ki Sorkar sendrop bakadei ban pyntrei kam no mador ye ki skhim na ka benta ka bet ka biang jong pat ba jong ko jela Presiden ke BJP Meghalaya unit uba Ernest Mauri habai kran bo PCN ule yathu ba ke Sorkar Pdeng hapok ke jengelam jong menteri rang badu kari Narendra Modi kelawan ra ye ki skhim beper ban kenti we ka roi kaman ha ki jela jong kari bat ha Meghalaya hanrei ki jela ki la pyntrei kam bah ye ki skhim kat ba ke Sorkar Meghalaya pat kam sim lala ban penya ye pyntrei kam ye ki skhim ki ban ajing mentoi ye pat ba Uba Mauri ule itu ba ke Sorkar Pdeng kelade pelat hadu prapunyo klur tengka ya kepisah sya ke jela Meghalaya bahkan pyntrei kam ye ke skhim Jal Jeevan Mission ni ke skhim ban penbiang ye ke umbam umdi hasor ne nong kendong hendai ulo keno ba nakaliang jong Sorkar jela kam simlala ban pyntrei kam bah ye ke ni ke skhim kat hadu menta nalor kan ye ke Sorkar jela ulo keno ru ba kam simlala ban pyntrei kam bah ye ke skhim Deen Dayal Upadhyaya Yojana ni ke skhim ban penbiang ye ke boarding elektrik ha kita nong kendong buat hadin ke jing yo pdiang ye ke pisah de ki klur tengka na ke Sorkar Pdeng nalor kan ni ulo keno ru ba ke jela kam sim lala ru ban pyntrei kam ye ke skhim PMKY ka bakinong rep ki de ban yo anri wajar tengka na ke Sorkar Pdeng bat wat ye ke skhim sna yeng ni ke Pradhan Mantri Awas Yojana ru ka badai ban yo da kilong yeng ki badok Ulaong kumunong yelam joko BJP on haban ajubab yakinong yelam joko BJP ha ke jing pyntrei kam yaki skhim joko Sorkar Pdeng bat shen on salib ben yekendu yo menteri rang ba ke jela Konrad ke sangma ban ai ke dorkas bat on bu de kapor ba ke Sorkar jela ka de pyntrei kam mardor yakini ki skhim baro ke Sorkar ka dep sanction prapunyo klur hak bai dei ban ke skhim ban pyntrei ke skhim hakabana kalian ke Sorkar ru ngalai ikut kubur kila permi ya kata bagi la yo ya kepisah kani ke skhim Jal Jeevan Mission kalong ban ai syaka wei pa ka wei ke chiwieng lada dei hasor lane hanong pendong kata san busan litar wei breu de ban yo ak hisngi ko kat badon kam hanrei kalong ke basmusi ngai i hang kani hang ni postit jongi kani ke skhim khlem trekamba tanah kalian kejonga ngakerpat ya usip minister bodon burom Konrad ke sangma bat kumju ru ya ke department ya minister concern bodai pek ya ke PHE kamtam habang yo kat kene ke skhim kalau ke jingker hui pat ba ka syong pada Sorkar ban penur kam hok ka kane kalau ke basmusi haba daki spa krur la dep sanction syaka Meghalaya syaka Sorkar ke jongi ngalai i haba ngalet keleng saudong ke state ke jongi syaka si jantia lane sepo sya west ka sil sya Garo Hills ngai de ki spa atli kine ki electric pools ki don hak tu jaka ki stock yard bat kumju uru ki transformer kabaki la thiet na kene ke skhim kabaki yo na ka Sorkar Pdeng lengba ka Sorkar BJP Handrei kalong ke basmusi pat haduk mentah. Habang ayat sekisnong sekijaka kitan ki badon hapo ke state ke jungi hapo kari ke jungi. Kini ki sainar elektrik. Kini ki elektrik post la dep ban penyang. Bat transformer la dep ban penyang. Handrei haduk mentah ki 4 charge 4 don ke service. Ngakar padro sasisian biang ya UCM. Badai ubahe ukle choga government bat kumjuru ya minister bodai pek ya kane ka power ba unsim kia hangne lada ki pyntrei kam kloy ya kane ka skhim namar bikila yo ka pisa kanong ka jingker hu ya ki pai ba nong seksong po ka state ka jongi bat kanong ru ka wei na kilat ba ka MECL kan generate ya ka revenue kumba pitip apo ka state ka jongi prapo persen kinong song ki ki barep hanrei lada ke Sorkar BJP kalawan ra ya ke skhim kamtam ki skhim ki bayadai bat kinong rep kum katoka PMKY
ka skim ka ba ai nriu hajar syo nong rep kidei ban yo ar hajar hak si kuatar kamut nriu hajar ka sistem hanrei namar uni covid mantaki yo lu bisa ka baro hanrei ka basungsi kalong hangne po state jongi kani ka skim kam jat be haki wei ki state ki boleh never state ban ngi hapo asam khamtam ka bajan ban ngi ki yat state ki yat shai hapuro ki benta namar kumba pitip ka Sorkar India habaka ai ya ka pisa syaka state banle ya ka development program kalong ba ka don da ka time frame